man kasa no mejamu. Mejamu see enye ni nyina mo kra. Mama half. Half. Auntie Benua. Na me we na say half no fan kan na kam na me ye ne den. Alai, me fan kan kan so say. Oh, there be say enye ne say we na business na anything. Raba aba your movement see say peda ben. Oh, when your movement o. When your because me we na say man fan me na say me. Alai mu gona. There be mu gona na so you matter. Aba wadwen ye see say iskasam. It's okay, I've heard you. Why? Enye problem. Why? Mate. To the meet so. You. Ma fa. Okay, sure. Right. Thank you. You're welcome. Ebe ye adwuma na ebe miku raba fa na ka ho ka wala betim bu mu kan nyima de ya hey Efiewura benua efi we benua ensa na adwuma de anon me pe no oborobo onyim de taste asesa sisiara mu kono twom la yeah. Oh, you super chumlanga. Yeah, super chumlanga. Yeah. What a taste. Huh? No, in fact, Mama quality down. Oh, Chade, I can for be say yaba. No way, I won't chefwa. No way, I'm so munsu, monquabuano. No, what I could be seeing him. Not Chade, be see. On why surrogate mother, wa fe fun na wa wo na what na ma hen ah na be nwa semelity on ya de girl you know gina he fa na bread director because e won he bu kwa director oh no I had a elbow snooker enwa e bon de ho che modan pule modan pa na pa no wa ke shoburo num na wo de yes wa penta street no woman oh Jaja winter them ready chiako na sisi ala aka fara be ni sisi utia sisi na mponi em nchefo aka be tribi to da matamen had no direct physical as one ka yi na sa doctor ni li na say be the supply li nkwambwe na supply no koso nkwambwe no kwana wo bo wa afran na no kwan wa ye dey ona mama odi anyi ona mama odi anyi no so say no oda me chim benwa ade no makwan direct metem baby o mala metiwe mese mencha abu biara se bodo ote hona oso ncha abu biara o wa no twebe ona say brother se bo what's eje abu biara o se boss na se munra abu biara na mom sam do hodo se otwe anade abu biara be fa menyu mo no mo wene ngawo otwe no je hono wa be sai bi je baby o mi jira me baby na abu yela ba said abada mokwa no physical direct benyu agitum wala na de suggestion be benyu message agitum na asami america nyansa wo mokwa no physical super chumlanga malam taste o de na mo yi mala fan direct benyu hey you ready do me
Na nani be Wow, 100 Ghana cedis. Yo. Enje na teme, ni ko je ne he. Ghana wa. E be to tasty tombe bro. Mo, wo de je. Because 10,000 ne die. Ese ye. Fabi toma me sem man na hu say. Yeah. Ghana wa ko ne ho ye o. Me. Na me. In fact, my maid and me nya dipio. And then me nya di. Mana ka ho na me nya na nai. Skana, big di ma on kola ko Ibrahim. Pacho skabe. Sika ba onu musika kro. Sikana big di ma on 2000 kola ko Ibe sika Ibrahim. Ah, Lizzy skabe. Minimum. Hey, unne musika kro. Baby. Ade amechi wo ma brabom ne obi o pretending. Uwa bara, uwa ko twina ba ama, udi na bra mi kruma wa ba ne sika. 2000 no di ma on ka jem say sika bia ni wo. Me 2000. Who 2000? Me 5000. Who be say me say who 2000 na me 5000. Why? Say one kon you be sika na premier. Hwe, me ba mo asori ho. E na me ba be gina congregation na nim. Na ba be dia dase kese e dia kire na Lizzy, who na ka chance big amashi. me ba be dia dase dia kire nya nkupon say wo be u jimi kru. U jimi kru. Kona ko iska ni brand. Enye me bia na mistake. Enye me. Mistake. Ube hu mi wa mo asori ho. Ube hu mi wa mo asori ho. Hey, who Lizzy? Madam. Who tell me so? Me ma odi, me ma onum, me ma odare. Wa kwa for ba, abra me kunu. Why? Madam for. And then yeah, o paki uni am fi me fear. Lizzy, what was the last time? O paki me am fi me fear. Samu pa mo ko yimi 2000 in brami. And then nka sa tuni fu ye. Nonsense nkona baba. Sika na problem ni su kokokoko. Wa ade kakaka we. Ade kakaka we. Hwede we a wo se gira wo yi. Unum bla ma bra me wa. Why so chief? Lizzy, what was the last time I was? Hey. What's why ka say you fine? What's why ka say me ka say you fine? Hey. Kola why is can blame me? Me pesa. Why is can blame me? Hey. Oh boy. Merci. Merci. Yo. Why is can blame me? Me dey na ko so me ube hu mi wo sorry o me ni hweka. Ube hu mi wo sorry o. Mo fi me fiako. Ube hu mi wo sorry o. Me dia da se ka se pa dia shanya me nyam. Please. Nimo. Je t'aime. Lizzy. Me pie ya. Ntokwa one me boss e kon. Na when na catch them say be me. Who dem me ko tia me ma me na sponsor no. Enka wo. Me no me hu. Ye. Sky be so. A picture ready. Jemu de jemu. Safi hwato. Sese. Wenya wasomdwe. Tu kwa ye na kwa kika sa ansem no se me na de na mbebu kotodwe pa o che ono. We free. Yes, ade o ye na enye. Nye. No problem. Hwe ewiase wo ho. Da ko pani adi ho nipa. E na oba akra unam wiase na se pema entimi anka nchro so ho ofa. Na wonam ho no you are like Timberland. Meet unsenipa. My team come full from my heart. That's no problem. Mama na mana. Say me pe one. Ebi am meeting me the one man pa fofu. Give me the mama. Oh number. Now you use phone. And then mama Instagram. And I'm from boutique in my way. Glitz and Glam Boutique GH. So Instagram. You know say 80. With a GB come on here, nice man. Oh, 86. Aye. 80. Check. 80. 80 Ghana. Hey. Na mumu ka say wiase ye mo dia ho. 80. Min touch 80. Pe 80 pesos so no. What the pesos so? Na den na pen wan tena fie ne wa hye ne wan tuatu ahon ka. Ene enye ne sametimi hye ni nyina. Chirem baby boutique ni wo me de me yire beba wo ne ma betobi. Sa Watonsu High School Junction. Just after the market na. So o pesa me dey send o car so wait my friend number no 0544. Eba. Pesa be finish. 0544 56 86 86. Can I me 0544
56 86 W. Anna? Glitz and Glam Boutique. Glitz? And I said G&G, how? Yeah, G&G in the Mecca. Yeah. Timedo by more before floor. Madame Fubio was Scabruta, unfriendly Santo. Cash it your panoqua. And a tray, why? When did you no? A tray. Mammy, go down, sister. Bra. Oh. A conform her. Ye word experience no musro ye. Inti aya now basa. I'm glamour my heart. Not me do ya. Inti mesro mama go down. Ahano. Tebio nya bo trete. Ahano mo no. Oh, bros, what then ya? Go quite Jesus man no. No, what it?